And she dressed like she's a what? Queen mother. Thank you very much. She's a queen mother. So our queen mother is here. When she finishes, she will introduce herself to you. So you have to keep quiet so you will hear. She's here to visit us, to tell us something, and then give us something as a gift. Show me. Now Opronye. You can't catch all of them. Manye Jimmy, you tell go true. You can't be in Chile. You tell go true. You know my today. When they get here, but they must sell on your fair. They get your agbasan. And you can name by the new question, and I get me non doctor for you, me non teachers here, me non police for me, non lawyers. I was one FA doctor. Teacher say, in a soldier say, in a nurse say, many come by only Manye, caterers can be a fair. She done in your Manye play a class and in your cassini. Warm up on your fight, Ninya Cassia, Nikanya by class and I show your local, Ninya no she and your teacher, can you take she up there? Near quite your own work, and in your fear, and you can't in your mammy, you know. When you doctor can soldier can nurse can be a fan in town with you. You know, I shall when you buy a soul. Ninya Sunday school in Onya Cassini. When you know, get baby a poor and mamma being your headmistress, Akashi, Yambo Modelo. Like I don't need your chon, only in your town with your chon. War, Macbany fight. He was a very man and ye, me not soldier. Me na doctor can na me share. No one man baby any can you buy Me Dora nada kwa dodu. Ni mi ji chonlo nupaye John Wesley Methodist Basic School. Ni yo Palladium, Jamestown. Mene nuchimo in fact nakpe abaha wo share ake Manye beba srawo. She wole no ni pote woni ba. She been meaning wolo eba eke ebeba ja learning materials. Lele eba wawo beke biye. Ye ni fe mo mi oba na ke beke biye na mi she ake amena ne ke ni bi ne wo he won ye ake ni bi ne ba ya a long way to support their teaching and learning. Ne hani beke biya na mi she. Ka me na me tamo ame se amena ake o here no ka moye. Ke ha me hu ake wo se ame hu ame ba dra na me chomo tamo na ke me wuchi ye wa kuchi na me e wo mene wo ke wonda na Opronye the third wonda leshi jugba ye enike ni ene ke ba ha wo e. Class 1, class rep and deputy. We want to see you. We are really grateful to now Opronye Fi. Oh, and she came at the right time. Schools have reopened, and these children, the exercise with that the parents are buying is so difficult for them to buy. So with this that she has come to do for us, we are most grateful. It will even serve halfway. We thank her very much. Hey.
Abrade abi me banye do Manye. Ne me hanyo Manye ho. Acho me na Opronye afi. Iyo lumo yete kochuwe. Be ngmene kenye ba no here. Be project fio ni konfo no. Na acho le back to school giveaway. Ni keji agbele school gbe. Alo amehie. Eko me efita here. Diji new class Woba banu woba chi ame se fio ke ni bi ni ameke ba kase ni no ha ngmene wo yo bi ene ja ke wo fe wole wo gane sande ake je follow efe nyo amena eku ame ha gbeke bi e wo be no jino ni wo chu one oba ko ni woba ha me wo jin pencil eraser ke ni bi ko ni wo ka ma jwe ni wo ame nga eja ke shin be ni gbeke bi a ni fe mo yo ye gambia ne ebe ngbe no ye musun shan no ba na gbeke bibio be ni sane ye class enye bia ne no ba na won gbeke bibio po ehelewi fe se ne keni bi fe be wo eji na agba wa ewo noko ni kengbe no ake ma benke gbeke bi wa ye nu chumo ne na chemi ake mba choja ka ma meji wo wose ko ke wonye wo kra me bia ne be wo wose e ba fe efolo Robe no nye mo wonye woche kintakita ekochu le wo la ke gbeke bi ji etui gagbeke wo se ko jino ni ke etui no wo me ni wo yo ehe ni wo wa le kechu ni be won no no jino ni yo wo hie wo be no nye mo ji wonye o ba pa follow e hu fai na mo ame wawo eja ke sha ma me ke gbeke bi eyi obe san ame won ame kwe ame ke wie mo ke chomo wo fe wo le be ne yo shini wo te me nkume wonya ke we chomi ye gane no be ame hu ambanye amechomi no ba kpafai na mewawo akesole mo ho anye wo se nuchumo wa shini nu meche wo le wo la ke ike wo ba chomi me ni hu ye egbe na mo ambanya me question agbe na mewawo fio e no ba nwo wo na wa koni da fie wonye wo benke gbeke biye anu kwale what a school say ko what a Sempe Wesley Methodist mene wo ya Accra Royal wo ye he kume wo ya God's way ke others ni wo ya slame kona me hu wonye woke ame ni bi ye hu weku wo ba kpa fai no wo ba kpa je ni no kwa fe moko shi wo fe wo nu chumoni je moko me nu chumoni wo benye hia no wonye fe nye wa awo nye ya nye bu awo ko ni wonye wo chu ni wo twaga wo mashi eko anu kwale ni wo bote school se ko ma mi ye musunsha wa mukomenye fe no wa ke mo wo ni aya no no ba pa fai wo politicians ne wo lumo yeli manage lumo ke ni bi fe nye ba e ko meme ni unpo ni tete amenye ko she ko leje egbe na akwa menye ye wo gamane mi ame wo ame ya mebu awo no ni bi ni ke ngbe ya na school chuji e ko me ye ni gbeke bi etamo ke ni bi fe anu kwale eye musunsha wo ke je bi ene po ke ya ina nuchumo ko mfatai ni wo ba bua no ko fio na gbeke bi e ko ma uniform na me wo ke ba ehi ona keshi be fe be na ba fe na kan gbeke no e na yo ne ke ba ale ne ke ba be fe be na ba fe le shu e ne nye ne chile no e ba nye ke ba no ko be na ba nya fe ye no na kan gbe me ye ya nye bua wo ko ni won wonye wo wa me mo fe mo akengbe no ko te school ko pono nye ni class ko pono nyo pe uniform enyo o ha me ko me na ehia me wa onyo chake mo ko bag onyo chake mo ko shoe e ba wa wo pa fai ke shida kenkle ke shida pele ba ha wo che keje Yehowa na ngmene ke gbene shuku e ba mi eji no ko ni country no shile gbelegbe da ni ngmene wonye wo ba hyebiye no ni je enyo no ke shida ba ha kintakita ekochu ni je enyo no le hu ele ke gbeke bi ele ke ka me hwe kra anu kwale ni ne nuchumo ne ba ni ke mama chune anu kwale ekwe mi efolo le nwe wo gbekenye ba na ni bi na ajale ni bi pi emi ne ke starter kids ne wo lo eraser ni bi ne le we ke pi ji no ne ke hawo ni wo ke ba oba chunu oba ngo shida kle wan le yo wa jo le ne fatehi ni bi papa ni kan etui no ne ba fe ha gan yo wa den cha na enye tu fe agbelegbe ife ha le na enye kechu ni ga o iradon no ni je enyo no ho enyo je ete no wo ye wo papa e ko me
niji Bishop Taki leje ma na emiyo shi wocheni ejakele hu Taki ni osofo ojile ye Canada le hu ni chi benkela no kwale ekwe we follow le hu ewawo ni wonye obachu ne kenu chun mene wokeshida hu ba ha woche ni adote oda ewulu niji Sempe Muslim akwa shonche le hu ne na wo flyers enye eke ni bi ke yem wo hyenye kwa wo efolo le hu echi wo ise ni wonye wo chu ne kenu chuma gbe ne mepi na ma ke blofo ke ameka mesumo ni ame private ame sumo ni ana anu ame alo ndoko madam ofe mo hyenye iradon me ni ke shida ba ha ji media team Ablade TV Jamestown TV ke Gamashie hu le hu media le ba fata hyenye iradon mi dam ofe mo hye wo sa fie wo ba ni wo ba la agbofe neke twa ni o manye juno abra wo fe